الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uribon Allah, isa din ko mapuro bandingan si kuwagamatan agama Islam na subandingan ko mga tao apakasirong siran si ko arasu Allah. Diyan ko to apakasirong si ko arasu Allah mga tao, nagyuto din mga tanda sa siran napakasul na siran si ko surga. Saan ko to amasa ang mararasay sa mga tao sa kapungukumu Allah. Ayatama na kararasayran na bayran din di maplangoy sa mga atingiran. Ugay na diyang gaya pangaluintan mga tao na makasisirong siran si ko arasu Allah. Pagidangan siran, nagumakadadesiran. Miyaluyan na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanan pito susun. Pito susun ang mga tao apakasirong si ko arasu Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم. Mga urip no Allah, diyan ka na natutul o din na hadith na miyakatite na nan ki Abi Hurairah. Apituro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pito susun apakasirong siran o Allah siku arasyan siku gawi ada din akasirungan arwar siku arasu Allah. Aganeron naso imam amauntol yinan so mga datu o di na uluan amauntol ini paginuntulan yan so pagulo na yan dan yan siran pangarasi dan yan siran panalimbuti nagu inibigay niyang kiran so kabnariran. Ikadua, mga urip no Allah, na so mahuda, si din na miyambiyat si ko agamatan o agama Islam. Si din miyambiyat si ko simba. Mahuda, si Ed na inipakalayan, na so din so kapsimbaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dinan so mga kamudan, kumya balaga siran mag-Islam. Nagyina ni permio kiran wallah, balas yang kiran apakasirong siran ko arasu Allah. Warajulun qalbuhu muallakun bil masajid naguso mama tumi alok so puso yan si ko mga masajid. Manon yan nagyutos so mama muslima mama lalayon yan din na mapipikir so kapsumbayang yan sa masjid. Lalayon din na diyang kutung si kumukarnan yan so kapkabubiyain yan si mga masjid wallah subhanahu wa ta'ala. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. Agusudwa katama di siran ding ginaway si ko swaswatiran ko Allah. Ron siran di maka tuna
nagusiron silang pandi makablag sadyang kutong kap kebuwe yumanisa ko pedien sa suwa-suwa tiranotosi ko Allah subhanahu wa ta'ala. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Gusto mama inimbitas kanyan o bai matay da bai nagu barabangan sa na bai ugay na pitero iyan natigyan na mata na sa kung naipkal ka kunso Allah mana inibitarihan ang kutuwa manguda o di na diyang kuta dato na inimbitarihan si ko o kapakasilay inimbitarihan si ko mananyan na kapakanggulaw la sa dusa sa misabab sa kasina na daw ni miswaswa kay Petero yan naipkal ka kunso Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Gusto mama misir ka sa sadka o di na bara sadka pagpugmaan yan sa sadaka niyan sa taman sa dikatawan o diwa nga liman yan so di gusto no kawan na liman yan ginan pangkataan o mga barasada ka asak na baka pakilaylayin kapakay din so kasir ka apkatukon o gahit nadabawon kapanakabor nagudabawon kapakilaylayin awad na kapkipayagin na sabab sa kagigyuto na panguyat na ugyuto na daban yanon pialaguyin. Yanon maurip no Allah paduto na diyang kuto so mama dapat padiyan matatarang bisa ugay na matatatakad nalo iyan sa pantag sa kalakyan si ko Allah nagu kapkabubayin yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na apito susun nagyanan ipakasirong si ko arasu Allah si sa alungan na mauri. Yan mauri pino Allah pamanintano ko Allah mapagtanusan gusto mga buwataan tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.